Waangalizi watukufu, waangalizi watukufu wahe shabakatil internetia tosa na salamu hoju yahanyi waishilizi watukufu wahe radio nukta FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mubasharatan ranzinda haruma wa mji wa ezi moroni hunu ngarimni kaoni ihawa jimla ivumao haruma inti ya hatu bonyonti mridungao na nyimjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za Komor tosa na salam hoju yahani. La plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores vous présente Hariba Dingo Suleimana Ahmada Mlambe nzima miongoni mwa yema ahali mashawiri wa raisi wa daula wakahumnika thamani Hariba Dingo ye dimani ngio haruma msiba ndizo iraisi wa daula haini wakati ya jihundao harma lesiwa la nzuani ngujihisi ya ukaya ngohahe rahana mathalan ekangu jihundo harma lesiwa la ngazija gabo tofauti iliyo baina ya rais Azali omkowahahe nzuani nomkowahahe hunu ngazija enamna ikawo duwa Komori wa mrengao la vimari tsansa uwelu suala hilo hauraji harma ezi habari zatu za Komor za usiku wa leweini. Yemabawa ne nyama ihibu kama haba shetwan harma ze nyungu za baridi za barafu za hatu zilio harma ensi na zinu zija hata sababu de mtoto wa corona virus yanume ngoni mema suala ikao ya bahara lejeleho la ezi habari za hatu za Komor za usiku wa leweinu tarehe ndaru ya mwezi wa Mei mwezi wa Juin afwan mahazi uzili wa 20 nomweja. Yeraisi wa daula nge haruma msiba besha ya ukaya gujihundo usiku wa leweini tarehe inu harma lesiwa lanzuani hauka mzima mengoni mwema ahali mashawiri wa hae Suleimana Ahmada Mlambe kao halaya harma yenti ya dimani mahalani kao halawa harma umji wa ijikunzi hunu ha mswalia yimhu wa daula letasila lelo huroha hunu hawendelea harma lesiwa lanzuan rihisi letasila lewo yinu ka hakika rais Azali Asumani ha kosiziwa ni mzima mengoni ma wandika o wa amini wakaho bavuni mahe na o wakaho mnikatamani Suleimana Ahmada Mlambe hakamzima mengoni mwema ahali mashawiri wa rais Azali kao Suleimana hakahumnika rais uaminifu wenda mno mahakume ya kamili rais Azali ya kabonze hakaujihunda daina Suleimana Ahmada Mlambe na hakaujua hal kadhalika Suleimana Ahmada Mlambe ya rais Azali Asumani ngujorejei harma zedwamana zaho uraisi wa daula hamara ya bili Suleimana Ahmada Mlambe hakamengoni mwema ahali mashawiri ikao wakabeti salam ikao hakausubuti ujitole ya fidia ujitole ya hata sababu densi iliwania na utaha ya ukaya watinjie balbala harmayonti holiho lezefali kizara Isa Azali Asumani rais Azali Asumani hakusiziwa mzima mengoni ma wandika wakahumnika thamani yabo rihisi yesuraya ya rais Azali Asumani ranzira yo ijikunzi wakati kaodi akahumswalia no wakati akauroha hawendelea harmalisi walanzuani ya ukaya rais hadenge ndondo hakauhisi ukaya Suleimana mengoni ma wandikao wakau amini ze falikiza ha lelo rais Azali ngujihundo harmalisi walanzuani hatafsiri ya ukaya yende ya sherehi umahawabili bandia yanikiwa zedhamana neze mamlaka za Beti Salam hamara ya raru iniye ziararu ya rais Azali. Rais Azali Asumani harmale panza ranzio mahazi uzili na 10 rais Azali oanzuani wa mbahara
wanzuani wa mbahara Rais Azali hafaliki ikawa Rais Azali hazionesa wanzuani ngamdhani ya ukaya wamwelewa ya ukaya gutoka ujibu ye maslaha yaho wakomori wanzuani maususu duwaliyo harmalisi walanzuani Rais Azali ekare ndo hanzara angalie tanzio mahaziuzi ilina 10 daru hata na lelo ngari hundao ukayo wakato mwinji wa hahe gubiso harmalisi walanzuani hamahaba hasakara hamtundo hazi haukaya hakuuno wakomori waliyo harmalisi walanzuani zabari hindini nabosi wangazijanga rambawe inde ture ya hatu yema hakume inu ranzi mazi uzili na 19 unda mazi uzili wa 20 unda mengo miraru yode turu yaho wangazija wanduwa hundu tena nele bangwe la siasa wanduwa hundu tena ya ukale bangwe la siasa hilo Rais Azali hachagua wanawenji harumale si walanzuani waudu waliyo harmai sirikali ya hachagua wanawenji harmai yezi jimla wana wanzuani ikao washimia wana wangazija washimia wana wamwali na inde turu ya ho wangazija Rais Azali asumani habali ya fariki zindwa jina gujikurubisho nezi ya hahe hoson ma wanzuani haukaya nzuani daina wanzuani haini wakati wanzuani wamwelewa viziwono mapicha osikwalewe inu besha ukayasiwo na mapicha menji besha ukasiwo na mapicha menji ya mjitoleyo ya ho wanzuani hamahaba ya haona Azali lakini ezalelo tarehindaru harmwishi wanza shawani harmwishi wanza shandege shawani eze image ye mapicha ze video za laia harmale bangola hanyulinu Facebook ngamzisomao ngamzielewao ngamrambu wao ya ukaya lelo zitiana nanana lelo zitaganda owanzuani lelo wataganda hojume mahaba ya haona Azali osikwalewe yinu tafsiri ya wana walio harmai yezi ya ukawasulhishana haukari hisi ukawana walio harmai yezi walio harmale si walanzuani kwa jele wa risala ya hemu wa daula ya ukahawa nguwasaulio heri nguwasaulio kaindezi ya hao badala ya hena mna sisi rifikirio si wangazija ya ukaindezi ya hatu Rais Azali ngujano msomo wa nyumeni ikaungu hadiso harmai yezi inu wandu wasido hamba indezi ya hatu indezi ya ho wakomori eni mkomori ulo na thamani eni mkomori utoka urwali ya wakomori faida wandu wa wakomori wa manzao hawa toka umanza faliki ne falsafa inu ya nyumeni Rais Azali ya iholao dara ikawa wanzuani wa ibahara eba ya bonge la timuri ke majalu sisi wa ngazija ukaribo hayeze hatu eba yotsidonzia mafaka ya siwoko wa ensi ekalelo ngarito wao ze fikrambi za turnanti ya ukainde ya hatu inde yatu eba yotsi fikira njema ekarito waze fikirambi hizo risulamba ukaindezi ya hatu indezi ya huwa Komoro eni ujua ulo na maarifa ulo aminifu yani kiwaze dhamana yendese hafaida rihundeze faida sonti pia sisi wana wa Komoro ne Komoro Rais Azali hakauyelewa ya ukaya owalo kinyume naye wonsi pia wafaliki ile si walanzuani ukaihodo mahalani wakaudhani ufanya wanasaba wa hao ili watie msajaja yode mana yeye yakaufikiria ukangu biso wakatoa hahe mafsusu harmali siwa lanzuani ili yake karibunu wanzuani wajo amini lo suala rimuzisaoni riuzisao yeyezi wiyo shaizo ritanabahi ya ukaya jawaka rimambiani harma matalazuzi ya uka baina hatu si wa Komori baina hatu la sina wanzuani wajitolea hafaida ya hensi hafaida ya hele bundula yensi
yabo ketutongeza ike wananyasi wa Komori wenji wangazija walio harma ya Ulaya Faransani ike kwa jaroshi ya Komori yinu waroshi ya Komori yinu hea danamila haukaze nubasi wa hauhunu zonti pia uwinji wa hazo zija hea danamila ilio Ulaya waudu wa Komori mawatwania diaspora ya baraka ya hatu irirwali yao ezamila nansi irirwali yao lebundo la henti zenu basi lo banu harma mafungu mengo shendana matanu harma jana ya hezenuba zabundwa banu ziundwa hata sababu de Ulaya wi shale tumo lilio bonsi jubanu na utajiri ulio bonsi jubanu ne maendeleo yalio bonsi jubanu wao pia do wanzuani ye Mkomori mgazija ulo Ulaya ulo bonze ufanyo tumo ufanyo hazi ngutolifanyilia ye mzuani mzuani do urali wa zemalizo ya jaerewa hauke mzuani wodo ufanyo hazi banu wodo ulo na tumo banu wodo ulo na biashara banu wanzuani waelewa Raisa Azali hasomo matala zuziano haelewa ukaya wanzuani ngwanzao maendeleo wanzuani ngwanzo ufanye ranzi waone washuhudie wakome wanzuani kwa tuta haabudu haukobohobo haukombo wanzuani ngwanzao waone zitendwa zikamilifu zilo faida ya hao amani harmaensi tumo harmaensi tumo kalina utofanisha batina hazi za bundo za mabare za mwenje za lapitali izo zonti pia izo dezifanya utumo izo pia wanzuani wazila hivi na Raisa Azali makati ya mwiso yanu ya ukaya ngurwaliyo Azali ngurwaliyo wanzuani nele siwala nzuani mataka hafaida ya ho wanzuani nele bundo la henzuani nele tumo la henzuani no mwendelo usoni wa henzuani wanzuani wa mwelewa wambahara harma ye nukta hiyo wanzuani wanonzuani ngwaelewao ze faida za hao bahanuzili yo ya ukawakana Ahmed Abdallah Abderrahman harma mahakume na mili wakana Sambi harma mahamitsan yo mahakume na mirandaru ikawe mahakume na mirandaru iyo ya kauruma mwana mzuani ikao Johari ola haka mwana mzuani mwana mgazija haruma asita abona rambe mahamiraru yo ya huangazija mahamiraru yo ya huanzuani yabo wanzuani warumu mahaminga mahakume na mili na mahamitsa mahakume na mili Ahmed Abdallah na mahamitsan ya Sambi na mahamiraru ya Johari yabo ngari wazao yabo abo yo maha 20 ya yezi yo maha 20 ya yezi maha 20 yo kawe ndo hanza waisanganye waangalie ne maha ya huangazi jawaru mandaona wa mwali warumu mahamisan wangazi jawaru mahaminga warumu maha 20 bao warumu maha 20 bao maha 20 ya wanzuani na maha 20 ya wangazija na mahamisan ya huwa mwali yo maha 40 na mitano vanu lizambao rendo rafanya maha 40 na mirandaru yabo wanzuani waelewa ya ukaya ze faida wazihundao na Azali abaha gizo kairi zaidi rahana ze faida wazihunda harme maha 20 ya Ahmed Abdallah Abderrahman na Rais Sambi yabo ndabo hafu ndabo katsina hao ndabo katsina handuze hafu kamri ndanzangalie le panza la 2016 uja 2019 ne le panza la 2019 ujana lelo
yo mahamisano wafanyishazi nji haruma lesi wala nzuani, wafanyishazi nji haruma lesi wala nzuani, ikao kazi jafanyishiha haruma le panza la hema hashirini ni mvumbuli yao niyo yame dabdala na sambi yezitendwa ngizo yabo vanu si watangazaji kari wa uhamba couleur iliyo lazima riyambe couleur iliyo kangio blanc we kangio hangu yulo blanc lelo naiva ya yulo blanc sina ujuhamba yonzi mnaso nifanyile contraire ya hayo ni lini ambe contraire izo lizorionao izo fe lizionao ha investissement zafanyishiha harmale panza linu lahe mahamitsanu ngari hisiyo ya ukaya uwanzuani wa ele wa Rais Azali yabo wala wandu walo harmale bangwe la Facebook linu mwandiso waishilia le panza la ranzi 2016 Azali ya renga yezi hata na lelo walo banu walo juma uhanka ukawu wandu wanzuani wenda otere wenda obahuwa Rais Azali ne magoma ne milele Rais Azali atilwao wala wandu wahulwao haralishiwi na rali majana maili wende waonesema haba ya haona Azali huo msiba waunda wala wandu walo vanu harumale bangwe la Facebook linu walo vanu juma umambiani ya ukaya wanzuani warabiha Rais Azali kwa sumanza na kwa johumtowa le 26 mai 2021 izo bo akomori bomnishiao abahani zambao izo si de lugha mwishiao no wandu wao akati wandani wavumbuwe pia ngwajo yabo emakati yanu ni wakomori mwa Parisa mwalembeleya ngwajo banu ngwanzo hunde lugha indwa jina lelo wairongowe na wakamba ukaya uwanzuani wala ngwa hulao nezi eni mrondo tere wala kwa tina mahaba ula ubu wa mrama ni kamjo wanzuani wala ngwa jo msimba kufuru wala ngwa jo dini wala wa mkaziza gozi la mnyankudu ngwa mlindao le 26 mai elelo ni maliotna waheze daulaza mafiti mlo harmale bangwe la Facebook kulinikao sina ushida ni mwaze ni mana nyiwenji wa mabindo shani siwenji wa nazi nyiwenji wa mabindo ye mhanka nkadonga vanu msahimba baise wakomori ro wanzuani wenyensi inu wamwelewani ni mlio harmale bangwe la Facebook lilo vanu mlizao msasa wamwelewani ndrondo wamjibuni lo 26 mai 2021 waja wamjibuni lelo tena wanzuani lelo tarihinraro ya homwezi wa juin leo tarihinraro ya homwezi wa juin donrongo wao nizambao na mwangalie za jiri harmeshi wanza shawani mwambe wala wahulwa wanzuani wala wahulwa haina mdu haka unikoral majana mailini yapashe gari ende aeroport ndi haba huwe Azali na mwene mwaone le tengoli la kadari naja lelo mwambe wala wahulwa sena ni mruhani kwa junia lansohole karikaradhi rambilaneze sibuzi wanzuani ngwanzao Azali wanzuani ngwabimao izo Azali ya wafanyili yao waamini Azali ni wangazija bandhi ya mijilo hunu ngejigerehereo ya ukangwa ho juma yeyezi ngwa juma isirikali bandhi ya miji hunu
ikao ngeji hisiyo ya ukahari wabalilia serikali wabalilia azali ya tifanye nrongowo harme miji hiyo wasaya ngo atore yao nga maishi yao kana henda mbeni kana usaikoni kana henda nsujini ndanyi bomba bwa nsujini ndanyi bomba bwa ikoni ndanyi bomba bwa mbeni mtokamba ngamsi yao serikali raisi wa daula yatinjie harme miji ya haniyo ye nyimba ni mjuma serikali bo mji yani ngatsungo uona wandu ikao raha kwa jatimu ye maarifa wawalo wandu wachikerehereo misamihuli mjini fungu ni ngome gardo ushidariziye raisi wa daula asije rimziya asije ndanyi bomba bwa misamihuli mjini ndanyi bomba bwa fungu ni ngome ni mjumwe serikali kamkaradhi rastara bihangedi ngosi ba upepo hokaya mji wadoji hezabo juu hojumwe serikali yabora karijatimu wandu karija daraja yemadhamana walio harme miji hatu ne mashababi walio harme miji hatu ne makadri walio harme miji hatu ngwanza warenge siasa waibadili wajihisi ukaye miji yinu wowodo waitaru mwora hana serikali la side namna hiyo garazambao kaside namna hiyo side namna hiyo heni mrulo na uromvi na marongo na utowe na towe marongo yaelewe ya ukaya mji kona ujouka hojuma serikali mahma haini decision mji wajoka urenga decision sha decision yo kaiti mjuma serikali decision yo kaiti mjuma serikali mfano mahadisi daula ya Komoro izia abaha hukaya kabati mchanganyano wa mashuhuli ye serikali ndio na haki haukaiti na haki ya uzia mashuhuli ekamsona ukema shuhuli wayo yonga jizi yao badi bane mashuhuli eshatongeza jizi yao de dunia namna iliyo vanu abahangari hisiyo haini bahanu balo shambro furadi hunu harme masiwa ya hatu gizo vidi kabati nyama kabati mabawa kabati produit carne kao izonga zangu hao bonzeho huja mashirika yaliyo bonze bimana de mapatron de mafournisseur wako hulize matajiri wa hatu sheirewe isho sha mabawa sheirewe isho sha nyama sheirewe isho sha heze konjole ngo harumatabu hata sababu de mtoto wa coronavirus ye dunia ilembele wa banu ye dunia isonge kobobira ye mtoto wa coronavirus habari hizi ye dunia hashindi ye dunia izo deza sababisha lelo mabawa yalo tabu hunu masiwani izo deza sababisha lelo ye nyama ilo tabu hunu masiwani kukaya zi entreprise nku zifanyao zihazi zahe mabawa ne nyama badi ngizo na problem hata sababu de mtoto wa coronavirus izo mengoni mweze tabu kao lelo ikao lazimike serikali ikao twalia ndongo hamada zio serikali yo twalia kabla ya heze ndongo huja lelo serikali ngarjifahario ka lelo serikali ya hatu gejifahario ya ukaya washindi wa wana ne mtoto wa coronavirus badala ya nsizinji zijihisio kagizo na ustaarabu na utajiri lelo
rijihifadhi sisi wa Komoro, Mwenyezi Mungu harihifadhi sha wazima neze decision za rengwa za hedaula warenga warihifadhi hata lelo garambao kaya ngasi hali njema rahana zensi enamna zalembelewa iyo jitihadi ya serikali ikao sisi marahia ritanga haukari kubali wa mwendo wa serikali rikubali rijihifadhi hosono mwe serikali ebu serikali ya isarenga decision ya ukakabati mashuhuri nda ubi wa mji utoka ujua wende kinyume na serikali do wende sonsi shamji do wende sawonsi serikali do kohende santi shamji koji wende santi yabo risahari tafsiri rielezanendo no ukabanu kariti shambani kariti harma mazamba ne mrumo shambani ula ya ulona mvude urumo na banu kasi harma daula yode serikali okay si sahadi kembenufu hosolma le suala la mashuhudi sahadi kembenufu na serikali bao ngelazimu wake wabenufu watitso hamba ukaya mashuhuli rizia hatandi ilazimu serikali waunishie wananchi kabati ujenda kinyume na serikali hauka ujenda kinyume na decision ya serikali lazima ngujorema ya hamzimba pale sha mzee serikali sisi maraia wa Komoro ngasina haki rihuzise bo mzee serikali decision yinu huirenge banu kakarsine mashuhuli yanu hatandi haka ngariona uze decision za serikali zilio ule menguni lelo rashindwa ne dunia ya shindwa kamili sha yesu hamba uka rimkonfineni banu harma muda hata muda kadha garjo humchililian ekari wono ukaya zenongo ngisonziro ngarjo baki ekari wono ukaya zenongo ngisonyangu garjo humchililian yode namna zenongo zambao sha serikali kana uja ukahama mwasi hoinani serikali kweli wewe demze serikali we mzee serikali sha mzee serikali wa sharia mzee serikali kao kuturuma magunzi kuturuma zinyama goruma wanadamu walona akili walona maarifa hamanda webo mzee serikali yabo nganzao wandu wa stihilane bake sharia na mwendeso wansi hauka sharia na mwendeso wansi ishode shiende saonsi yabo rikaanza yemkalman wa serikali bana Ahmed Msaidi urdiba abori rejei haruma baraza la mawaziri la saya rivenuliwa zefaliki mlonizo ne namna mhutaji yao sisi rijibalie rijihudumu haukaya kada unanzarangalie wandu walo Ulaya wafanya ze prevision za hao za he namna wanzao waje unumaha waje harme mashuhulia hao waje harma le bundola hao yabo wafanya empire de coup wala baho wazungu garendo rafanye mashuhuli sayanu sibahi nifanye mnahazi harmenyu bahangu nikaze wana mabriki haunifanye mnahazi kadha yabo haji hansi za ukaunumaha harme vacances ngutoka huja ngutoka utsinza biye yabo haisafanya reservation haja pa mwezi wa juin haja hambiwa ukaya mashuhuli yazilwa watina maelezo ebanu yazilwa ngajoka ubulandi yazilwa banu hata muda hindi hauka yosi nyangu mria paramali hau yafanya msango ya hunda msango ya unjilia ikao ngujia urumie harma mashuli ngujia urumie harma bundu abonguli ndo ajende andi so tsangia wabaki yabo hakabala haka utsangiwa yabo hizo plana barnamaji yabo hizo plan hizo kweli Mwenyezi Mungu de urendeso abaha uhusule suala lahe mtoto wa coronavirus shabo mzee serikali ngauna wajibu ya hweshelea maisha mahususu
uka utajiri lilonuo maisha ya hatu ye mzuani mkomoro akansi banu utumo fanya biashara ya amini hazazi mkomori ufanya biashara ya hebanu ya amini ukaya ye utokangu habonze ufanya hazibonze ya baleze maliza heaje ya bongu jilio hazazi ikao winji wa hawe mabahazazi wao wahodo wanzuani Giabo ula tajiri wa hatu ula mfanya biashara wa hatu ula mchuzi wa hatu engu doka uyenshije kakatuni kwa barnamaji ke serikali ketsumunishia namna yeye aladhimu ya jibalie namna aladhimu ya jerezi ngardaniyo haustehiye serikali wajibu hoson watu yaka ripara habari yaka bandi za conteneur za kaulindwa neshereo isho rishivumbu wao vanu rilo harma utambifu kabatsi bawa kabatsi nyama abode nyama ya hezembe za sinzwa hoshindoni yabongela dhimuo serikali yajue ndini ze conteneurs zidoka waswili ili serikali ya communique hashirishe maranya haka nyambo zinji ngazambishi hao kabala mabahazazi ngwa naone serikali warenge ze conteneurs za mabawa wazitia haruma ze chambre froide za hao wazibalilia ba ngwa una madai hao hoson mwe serikali ngwanzao wabinduwe serikali izunga zambishi hao banda zambishi ha sisi shabakati letebe riro harende harma utunduzi ribirilia ze nyungu za baridizo bimana de chambre froide ribirilia ze supermarché hizo rihunduka kweli kabatsi mrulo na irewe ya shitsatsaza hauka kwa jajo jo utsatsaza irewe hauka chambre froide yongela mwenje aweni ya jana conteneur ya mabawa hauya ireo hauya produit carnet abongo nzia bezara kayahuze hauke conteneur ya kaija hopor moroni terminal usiku zima kaila la hopor izo 27000 francs par jour conteneur 27000 francs par jour ya conteneur kaila la hopor ya bongabo tajiri daba njufomo ya toka hanzaindi arenge conteneur za ireo ya zirenge ya ziensi hoporo hau ya ziensi harma ze depozahe ya dozi rumili ya mwenje na ya dozi rumili ya mwenje yela chama pesa bahari ngushida nudaina serikali ani mushmaul kasjareleya yode mana renda harma ze tabhif renda rahunda ya ka bambi banuse conteneur ikau ulindwa lelo le 3 juin de ce conteneur za kaulindwa ukanga zandisoho huja ngabale suala la hizo conteneur ikao matajiri wakau wagiza conteneur 10 hawi 20 aba hako atushindo wagiza conteneur 20 hau 10 heze facilite wakanizo za msajaja za kahola duani aba hawe miwango yafungwa watobo bira wala mabahazazi wagizao sheireo washi wagizao nahia ilimlie janae conteneur ya hahebo poro ya shinde ya itowe ya ilibie haukae hale hiyo wakane nafasi ya matajiri wakauhagize mabawa ne nyama ni ze produit carne pia wakana ze facilite za ukaya ojana conteneur 20 ngobuli wa utoweze 10 wende wahuze uje ureje uje udoliba owenji wawo owayi wamenye wema matajiri wenji wakahagiza mabawa wakahagiza nyama wakahagiza ze produit carne hizo wakauhundana neze facilite de dédouanement sha waturihande kwa jaone sa aminifu baadhi ya hao hosolmwe daula hosolmwe la douane
lelo hundu kontoneri mengo miraro zaireo ujauruhusiwa utowe ze 20 wende wahuze ze 10 ulibe cash wende uhuzuzi la 20 kutsuja waja waonore ze engagement za haho wazirenga wakaubuliwa urongeze kontoneri zila wende wahuze utapale uje ureje uje ulibe zedene hizo bandu ya matajiri zibaki hola duani zifanya mahaya waza na mikarakara mbali na mbali. Lelo omjo wa Kamaldin Soif elamini omjo wa Kamaldin Soif ne maduani lelo watukufu watahalelo waje walekeze ela duani walekeze yeba hazazi omwendo wa hahe ne sirkal omwendo wa hahe ne la duani isho ujoni isho shinda ushilibe ushitowe wende wahuze shakuna ujauni kwa aminifu utowe nusu ha enlèvement provisoire yauka ngondo wahuze uje ulibe na bala kuna ujawaja waliba hauka owai wamenye owema owai wamenye owema okay sisi ndio hamba simaranya haki ya hema dhamana wahela duani lelo ne sirkal hozi ya msajaja hamanda uo hau wandu wabuli wao mfereji eni ujenda hagiza konteneri 40 ya buli warenge ze 20 ende ya huze ze 20 ya libe ze 20 ya towe bure ya ambiwaje ya libe ya andi solo ya sirkali mbanzi na mitsumbu izo nyinyi wa Komori manzao halafu mweziwe hija walazimu nyinyi mafonksioneri mliwa sirkali ikejuma utapala bonze na upata ensiaibu huka warumishwa kisirkali kwa tuliba na balesha joka ulazimu shilibo warumishwa kisirkali na shileba hazazi mzima ya renga ya tuliba ya bangu joka ujalibe ya lo juma uloya ila duani mbanzi na mitsumbu lelo wowaja wandu emaduanie waelewa falsafa ya Kamaldin Soif na waziri Sedari Sechihani waelewa ukaya na ritende haina mru na tsowagiza embabi ya ushinda ya libe dembabi ushinda ulibe agiza uje utowe kartushinda huja edaula idolo iwa mbanzi na misumbu haini wakati yabo ndaila rambao yakaya owai wamenye wema enke litaha rike wali hosonman bashilisi watukufu wa radio Nukta FM na humtosan ekipu kamil nidhama na jimla wa radio Nukta FM bwana Hamad Afar haini bahanulio nana ekipu yatendelwani na jim ngari mtosauni na humshukuriani bumashinda mustahamilia haudunga yematalazuz ya husikwale wa inu tarehe ngaru ya humezi wa juin mahazuzili wa 20 nomeja ala barakatillah.